Pozdrav svima, došli na ovaj klip danas, kao što vidite igramo Left 4 Dead 2. Nadam se da ćete uživati u klipu, pa hajde da krenemo. Igramo na mapi Blood Harvest i da, ona ima 5 misija, tako da igrat ćemo jedno pola sata. Kako vam se svidjela ljudi Minecraft epizoda? Meni je bila stvarno zanimljivo i uživao sam dok sam igrao, tako da nadam se da ste i vi uživali dok ste gledali. Uglavnom, kao što sam rekao i u Minecraft epizodi, stigli smo 40 subscribera, jej! Na 50 subscribera, ako znači, šta ste teo, da, znači ako do kraja meseca pređemo 50 subscribera, radit ću giveaway, znači Minecraft Premium account. Radi na Mineplexu, Hypixelu, bukvalno na većini servera ovih premium, tako da ono koji sam probao taj je radio. Ja sam probao Mineplex, Hypixel, ne sjećam se šta sam još probao, uglavnom probao sam par servera još i koji sam probao taj je radio bukvalno bez problema. Nikoga ne koristim trenutno, tako da čekajte, ovo je Explosive Ammo, to ću da uzmem, tako, i idemo sad da uzmemo, mislim, krećemo dalje. Sad je neko, došla je sestra, ona ne zna da snimam, mislim ona ne zna da snimam, tako da ako uđu u sopu bit će belaja, šalim se. Imamo sekiru, idemo sekirom, također jedno od omiljenih oružja, ali za sada katana stoji kao najomiljenije oružje, tako da idemo sad svi da krenemo njih boomer, zašto sam bacio ovo za boomere. Pazite kako ovo moćno, zašto eksplodira municija, pazite ovo, bam. Sad ću ja da idem sa sekirom, a municiju ćemo da čuvamo za neku drugu priliku, a bam, ode. I bam, a bam. Ono malo pre izletela noga, brate, da li si realan? Da li si realan? Ok, ljudi, svrbi me prst, wow. Idemo. Inače, ovo snimam isti dan kad sam snimao i Minecraft, tako da trebalo bi da danas dobijete i ovaj i Minecraft klip. Tako da, ono, znači Minecraft sam izbacio odmah posle snimanja. Bukvalno imam sad slobodan ceo dan, tako da jedino što moram da učim hemiju i to je to. Vidi, Luis je ladno umro. Kako je uspeo, brate. Dobro, naći ćemo ga. Vidi, safe house već. Nikad lakše. Ajmo lepo u sad house svi. Sad house, sam rekao sad house. Brate, da sam lup. Dobro, vidimo se kad se učita. Poj. Ok, ljudi, evo učitalo se, nastavljamo. Znači, uzet ćemo sekiru, sada dalje, ajde uzet ću ovo, uzet ću to. Pošto pre sam mnogo volio pumparku, sad više ne volim ni pumparku, ne znam zašto, ono, nije mi igrivo, samo malo ljudi. Ok, ljudi, evo nas nazad. Sestra traži USB, treba za prezentaciju. Bam, i bam, bam, dođi, tako, ok. Dobro, znači da sad smo živi. I ovo mi izgleda malo čudnovato ova mapa. Ok, mislim da vi sad čujete moji miši, jer ste čuli u Minecraftu kako kličem ovo. To ste čuli ovo. Vidio sam se to čulo u Minecraft gameplayu, ne znam da li čujete sada ovako. Ali trebalo bi da čujete zašto mi je mikrofon baš blizu miša, tako da ako smijete ono recite i ović. Ako smijete recite, ja ću to da pokušam da popravim. Ok, mrtvo. Ja ovo rekao neki naš. Ok. Ovdje imamo neki broj koji je tako lepo postavljen. Mislim čamac koji je tako lepo postavljen da se mi popnemo gore ovako. Odlično. Ajmo da shilujemo da ne bi umrli. Da, rekao sam danas igramo kao Francis. U stvari nisam rekao. Danas igramo kao Francis na mapi Blood Harvest. To sam rekao. Evo ga ovdje exit. Znači mapa Blood Harvest, druga misija, ovo uzimamo naravno, a ne, hoću da... brate, dobro, ništa, idemo onda ovako. Emergency door, a? Be ready to fight the horde, ok. Ajde ovo onda da popijemo, kad se je već da se borimo protiv horde. Tu imamo još jedan digl koji mi džabe tu svirao, da izvidite čemu. Bam, i spreman sam. I ne, vidi koliko je ovdje. Ok, sad će horda ovdje, da, evo ga, horda. Ovo je baš dobra situacija za ovu pumparku. Ovo je džokije, brate, kako mrzim ovog džokija, Jo, smoker, brate. Dobro, tu ih nema.
Ima ih ovdje od ispred, fuck. Sad će ovaj smrdljivko da nas zagadi skroz. Ok, Hunter, to. Ajmo sad polako kroz Smokerov smrad, šta je prdno, nemam pojma. To izbaci kad umre, vjerovatno ko noj onaj. Adrenalin, ne treba mi. Pipe bomb treba mi. Ok, idemo dalje. Autonomous personnel only. Dobro, ovo me ne zanima. Ovdje vjerovatno trebamo da idemo. Nope. Znači idemo pravo samo. Ok, vjerovatno ovdje. I da, Spiter. Spiteru. Da, također sam naučio da što duže stojimo u ovo bljuvačini od ovog Spitera. Znači što duže stojimo to će više damage da primamo. Tako da vjerovatno trebamo da idemo ovdje gore. Pa ovdje. Dobro, znači tu smo, ajde probat ćemo onda da idemo. Aha, ok, znači izgleda da trebamo da idemo ovdje. Aha, ovdje. Izgleda da trebamo ovdje, ajde probamo. Da, izgleda da trebamo ovdje, da trebamo. Tako da, one shot kill, laganice, da te nane, što bi se reklo. Inače, zašto bi se više svidao Minecraft? Minecraft sam ubrzavao i sve to. Mislim, mogu bi ja da ubrzavam i Left 4 Dead, ali Minecraft je malo dosadniji nego Left 4 Dead, a Left 4 Dead kad snimam nemam šta da pričam i onda to ispadne malo smornije nego Minecraft, zato mi se Minecraft malo više svidao. Ne, Joki, eto zašto ga mrzim. I boomer. Debilu, glupi, smrdljivi. Sad će nekog od nas dopljuna, a meni će da ubije ovaj smrdljivku. Silazi s mene, bre. Vidi, sad će me ubije. Daj, bre, spasite me. Dobro, Joki je mrtav, to je bitno. Ok, ova Zoe me spašava. Trebam da se healujem nekako. Ok, oni će njega da napadaju, mislim trebalo bi. A ja ću se healujem ovako ovdje. Ok, ubite, bravo, čuvajte mi leđa. Svi se healujemo, većina. Ajmo. Idemo polako. Trebalo bi ovdje vjerojatno. Ok, ovdje trebamo čimati ovaj zombić. Da napunimo digli, bam. Ode ruka, hehe. Kako zanimljivo. Combat rifle, gdje, brate? To mi treba jedan Scar, iako ga ne volim toliko, ali Scar je Scar. A ne znam zašto, mnogo mi se više sviđa Scar u ostalim igricama, fora... Ne, Charger, fora Fortnite i tako te igrice neke malo novije. Mislim, Fortnite jeste relativno nov, pa jeste nov. I tako te neke igrice koje, nemaju veze s vezom. Šalim se, igrao sam Fortnite, mada koči mi, nemam dovoljno dobar kom da bi ga igrao. Beži mene. Ne vič, ne, umreću. A znao sam. Oživite mi. Ok, nema nikog. I koliko sam health imam? 30 healtha, brate. Dobro, evo tu je safe house. Sad ćemo se špricamo, zatvorimo vrata i vidimo se kada se ovo učita. Ok, ljudi, evo nas. Bill nas healuje. Moram sam malo vode da popim, pa nisam odmah krenuo. Uglavnom tu imamo neka oružje, imamo Uzi, nećemo Uzi i nemamo nijedan mele, samo ovog tiganja. Ajde uzet ćemo tiganj malo. Tiganj do sad nismo koristili u igrici, tako da ajde probamo da iskoristimo što više. Pa jaki tiganj, brate. Jaki tiganj te, bra. Pazi ti ovo, brate, nisam znao da je ovako jak tiganj. Nisam znao, brate, koristio bi ga do sad jedno 20 puta, brate. Ok, ajde imamo, evo tu nekog. Neki ima ružnu frizuru. Duga frizura, duga kosa znači nije za muškarca, to po meni. Otpisuj, brate. Razumijem kako se zove, to bešemo. A ovo je stvarno, do ramena, to je već malo Ali dreadovi su cool, dreadovi su keva je. To biše rastafarijanci nose dreadove. Valjda većina. Fuck, koliko je. Ok, ja ću to bacim tamo i kivim. Ne! Ja rekao ovaj boomer, brate, koliko se susro. Ajde, dođi. Ti ganjem po glavi. Evo ga. Ti ganjem.
Ujebot kako, jebem ti pleme. Dođi. A, tiganje, vidite šta može tiganje. Ali ovaj zvuk, brate, kad udara. Ok, idemo. Tu ne možemo, dole možemo. Ova puška, ajde uzet ćemo i ovako, ne koristimo pušku. Ok, 0-3 spacing, znači ovuda ne bi smjeli da, ne bi trebali da bude, to mi reci. Ne, ubite ga. Da li sam ga ubio? Debra, ladno za malo da me ubije i ja ga ubijem. Brate. Tačno na vreme. Ok. Charger, mene neš. Vidi, pa koliko metkova, trebam 3 šaržera u njega da ispraznim, pa je li ovo normalno ga? Vidi ga ovaj, smrdljivku. Hunter se zove... Hunter znači lovac, brate. Valjda. Jel imamo ovdje neki mele oružje? Nemam. Ništa, onda idemo tiganjem. Hehehe, bam. A bam. A bum. Ok, ima li ih, nema ih. Ok, ajmo, bam, bam. Inače ovo je 3. nivo, ako neko nije izvalio ili nije brojao. Trebam ovdje nešto brojim. Be ready to fight the horde. Ok, idemo horda. Bam. Sad će horda da najuri. Ja ću stanem ovdje s ekipom. Šuvo jedan, A zašto tu radim to? Koliko koška zvuči, pogledao sam baš na klip. Pokidao sam se, nisam ni znao da sam to rekao, brate. Ja gledam klip moj i samo čuš menu jedan. Ok, idemo sad tamo. Pošto vidim da ide još njih, a to nije baš najsigurnija opcija. Da se borimo. Opa, i odavde, da ste bre rođaci, bre. Samo da mi ne dođe neki smrdljivko ovaj, kako se zove. Ili boomer ili neki bre, taj specijalni zombi. Oni me mnogo smaraju. Jedan ti pleme, majke ti ga. Znaš šta? Boomer pal, bam. Lagan. Vidi koliko ih je, pa ste realni bre, odakle dolazite više. Safe room. Bežite. Vidi još safe room ubili, brate, koji neandertalci. Ajmo ljudi. Ajmo, 4. misija, ulazi bre Luis. To, vidimo se kada se, ljudi, ova misija učita. Pozdrav. Ok ljudi, evo nas nazad. Učitala se misija, ovo je 4. ili vam ga pretposlednja, pretposlednja epizoda, misija. Inače ljudi, još malo pa se prižimo kraju serijala Left 4 Dead 1, tako da možda nekad u budućnosti budemo snimili Left 4 Dead 2, mada ne verujem da će odmah, malo da predahnemo od Left 4 Deada pa ćemo da cepamo i Left 4 Dead 2. Mislim, tehnički sada igramo Left 4 Dead 2, ali igramo Left 4 Dead 1 mape, tako da, ok, znači kao što sam rekao, ovo će biti svrstavano u Left 4 Dead 1, tako da, ako želite da nastavim sa Left 4 Dead serijalom, samo napišite, ja ću nastaviti. Ok, neko me udara. Ja ću nastaviti ako želite. Znači idemo onda snimamo, znači kad završimo Left 4 Dead 1 možemo odmah da snimamo Left 4 Dead 2 mape. Ako vam se i dalje sviđa ovaj serijal, a ako vam se ne sviđa možemo da snimamo nešto drugo. Imam nešto u planu, mislio sam da snimam Half-Life, mada nisam siguran, možda snimam neki Call of Duty, neki Battlefield, tako nešto. Neki serijal koji možda se igra, da kažem. Snimat ćemo baš puno igre, znači imam i Minecraft, svašta imam u planu, znači mislim da ovuda trebamo da idemo pošto su tu zombi, mada ne mora da znači zašto zombi su svugde po mapi. Ali da, ovdje ne, šta? Odavde smo izašli, wow. Ok, idemo samo pravo onda. Čujemo vič. Ili se ja ponovo tripujem. I to, brate, mrtva krava, jebi ga. Ne dam ti ganju, brate. A ne znam gdje trebam da idem, brate, to je problem. Možda nove merdevim. Stvarno nemam pojma.
Ko je ovo, brate? Neki lik. Kalaš, dobro, to... Možda Uda? Da, trebamo Uda, vjerojatno. A da, ide zombi, znači tu ide. Richardson Atlantic. Ok, na pravom smo putu. One shot kill, one shot kill, one shot kill, bam. Bam, kakav scope, bam. Bam, 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 one shot kill, bam. Tako je. O, gdje si ti meni živi? Tu katana? Nije, mačeta. Ne! Za malo opet da se sjebem za boomera. Dobro, ubite boomera. Nemoj Joki, ne, dobro, boomer eksplodirao, idemo sad sa mačetom, bam, a bam. Ok, mačeta je dobro zašto brzo udara, a neko tiganje ili kao gitara koja jako sporo udara. Vam, a vam. Ali, brate, zato katana i motorna testera. Znači, katana i motorna testera definitivno najomiljenije mape. Mislim, ne mape, nego oružja. Znači, definitivno katana i testera. Samo prođeš zap, nema tu da se mučiš, neće ni da zakačem, znači samo ovako bam. Bam. Ali dobro, zato mačeta ima malo manje range i vjerojatno malo manje damage-a, tako da dok katana i motorna motorna testera mogu da zakači više njih odjednom, tako da ono. Idemo spopnemo gore. Tako, čujemo hordu. Ili sam se opet prolupao malo, bam, ode noga. A bam, ode glava. Na pola, bri. Ok, bam, ode glava. Ajmo da idemo od WC. Neću ni jedno oružje odatle. Možda ovuda trebam. Ok, čini mi se kao da bi trebalo. Tamo je neka kuća, tako da ajde probamo da idemo. Opa, slabi su noge. Imam jako malo helta. Tako da moramo da pripazimo. Ali vidite vi kako skidamo mačetom. Znači mačeta je keva u ovom slučaju. Ajde da štitite me dok se ja healujem. Ok, healujem sam, a bam. A bam, stižem sa mačetom, a bam. Ok, čujemo ne, tank je negdje. Ili je tu negdje tank, ili se ja tripom. Ok. Izgleda sam se samo utripao. Ok, utripao sam se, dobro je. Dobro je. Ništa, popit ćemo se nekako ovdje. Ne mogu. Moram okolo. Evo ga ovdje, a bam. Ok, udario sam njega, ubio sam njega. Nice. Oh, wow. Ovdje vjerojatno boomer eksplodirao. Ili je neko digao zombi u vazduh. Aca. Ok, možda ovdje gore skroz. Aca. Ništa ne razumem. Ovdje nije, znači tu imamo samo oružje. Možda je ovdje? Da, ovdje. Aba. Gdje je safe room? Tamo. Idemo ka safe roomu. Idi bre, ja rekao Hunter. Uš. Aba. Vidite, na primjer, ovo bi katana počistila za 3 sekunde. Evo ovakvu hordu, bukvalno. Samo dođi i udaraš. Dok mačeta malo duže treba i plus vas zakača. Na katanu teško da vas zakača. Zato mi je katana i omiljeno oružje. Ok, mislim imamo dosta više nego pola sata, ali dobro. Nema veze. Evo ga safe room, ajde i bam. Ajde Zoji štreberko. Tako ljudi. Nadam se da vam se svidjela i ova misija, a mi idemo na posljednju. Pozdrav. Ok ljudi, evo nas ponovo nazad. Nastavljamo. Tako da uzimamo sve, imamo, znači mačetu, bože. Tako da svi imaju ovo, svi su healovani. Sad ću ja da se healujem i da uzmem još jedan medpack. Čisto da imam za poneti i palimo. Ajmo. Čekajte, pogrešna strana. Da, pogrešna strana. Ok. One shot. I ovom trebamo glavu. Ne, pao je. Bam, ode drvo. A bam. Jebem ti pleme. Dođi ti vamo, ti hoću tebi da ubijem. Jesi ovo? Ode glava. Uš, je. Dobro. Dobro. A bam. Idemo gore. Jo, sećam se ove misije, brate. Skoro sam igrao kod brata.
Kušiš ove, mi idemo da pređemo igricu, ali tako ljudi, tako. A bam, ode glava. Ovdje je malo ono... Tank. Ok, fuck. Ok, tank. Da li ću ladno sam da ubijem tanka? Ili će on mene? Ubio sam ga ladno sam. O bože. Dobro, evo dolaze ovi moji, nadam se će stići. Ma stići će dok ne umrem. Ajmo, pomozite. Zoe. Evo me. Bravo, majstor. Ajmo da se samo healujemo. Nisam znao da ovdje ima tank, brate, baš sam se izjebao. Još ja idem sam, znaš, oni ne prelaze igricu, ja idem završim. Tu sam se žešće zeznao. Gdje je Luis? Luis, evo ti pain. Kills, pain, killers. Ja, ovo sam igrao brez drugarima. Da. Ovo smo zajedno igrali, znači primjeti smo bili. Nemoj ti bila da mi diraš, da bili ovdje legenda. A nemoj Luis se da ubiješ, dobro. Idemo mi da završimo igricu. Ovo sam igrao pre jednu godinu dana s drugarima, pa mi je ostala mapa u sećanju. Zato što je brzo bilo. Ne brije, oni tamo umiru, brate, šta rade? Ovaj Luis umire, znači 100%. Najgore mi je ova mapa, mislim nije najgore, nego mi je najgore upamćena ovako u sećanju, zato što je bila najteža i najstrašnija, ovako znate idete kurs kukuruz, brate, samo jednog izleći zombi, brate, iz kukuruza. Opa, i bam, gde su? Ajmo. Cap. Reload. I tepamo luda. Palica, hoćemo li? Ajmo. Imamo palicu. Stavili smo mačetu, ali nema veze. Ovdje je negdje, ja mislim, posljednje stajalište, what. Tako da, mislim da je u ovoj ovdje kući neki generator ovdje stoji, tako da verovatno jeste. Ali može da bude evacuation outpost, znači ovdje. Ovdje i idemo. Ajmo. Gdje je Luis? Ok, healuje se. Sad moramo spremimo. Bam. Spremni smo. Ok, ne znam da li čujete moju majku, zove sestra, ona se dere. Šta je? Ok, znači sada moramo se odbranimo dok ne dođe spas, može li se tako reći? Ok, nadam se da može. Zombi ovdje ne mogu tako lako doći, tako da ovdje je taktičko mesto, taktička prednost, kako se god kaže. Ok, trenutak ljudi. Ok ljudi, treba se nešto da uradim, tako da možemo da nastavimo s igricom. Ovdje se na F i pali gasi lampa, nisam znao. Ok. Idemo polako. Inače, da im stoji stalno lampa, brate? Ovdje se prikazuje samo da drže pušku i gledaj ovdje ima lampa, o brate. Možda mogu da vidim. Ono to drži u ruci lampu, ne, samo stoji ovako. A kako na palici, ovdje ima lampu. Ok, za sad je jako lako, kao u svakoj misiji, na početku je jako lako. Jako. Mogu dugo si me. Okej. Ne, boomer, brate, si realno. Ja, koliko sam se sjebao sad. Gdje su merdevine? Mislim stepenice, ovdje, okej. Sad moramo da... Ne, Joki, okej, mrtav je. Je li boomer umro? Jeste, verovatno. Nema nikog ovdje, dobro. Dobro je. Bam, evo ga boomer, znači nije bio umro. Bam, tu sam ja. O, Hunter. Nešna Zoe. Ok, ajde se potrudimo, sad nema zezanja. Znači da pređemo misiju. Sad će vjerojatno ovdje da izlaze, tako da ću ja ovdje da... Joj, pala, brate.
Tako da ću samo ovo da čuvam ovo mesto. Vidi ovaj, skoči, znaš i kao padem dole, brat. Vidi, ne mogu ovo da... Ne mogu. Okej. Oh, fuck. Nisam znao da ima ovako svetlo, to onako crvene oči i to. O, tank, odlično. Mislim nije. Ne, Joki, ne, Joki. Nisam znao da Joki može da zatvara vrata, brate. Eno ga. Eno ga smrdljivko. Crkni bre, tako je. Ok, ali ih ima ovdje negdje. Ok, još jedna horda. Možemo mi to. Treba li valjda tamo negdje da dođe spas? Ili trebamo da pobegnemo beš u nekom autu, samo se ne sećam. Evo se. Kako se sad penju na ovo, brate, ovaj krug? Ne, nerealno je da se penju 3 metra. Evo su. A bam. A bam. Ja čuvam samo ovo mjesto, bam. Tako da teoretski ne mogu da prođu, bam. A bam. Sve ako ne dođe njih, Sve ako ne dođe njih 7000. Onda će moći da prođu. A ja ću se healujem. Makar ja da preživim. Da ne bi bio fail kao u prvoj epizodi. Ok. Vidi ga smrdljivko. Pogledaj. Majko ti. Ti pleme. Vidi kod su ruku ima, brate. Vidi ovo. Gledaj ovo ruku kako. Vidi ovaj smrdljivko. Vidi. Jel stigu spas, bre? Da pobegnemo odavde, majke mu ga. Aj. Oh, fuck. Tigan, ne zezaj, daj. Čuj, ti ganjem po glavi, bre. Šćebe, ti pleme. O, još jedan tank. Gde je sad? Vjerovatno opet tamo. Sad ćemo da vidimo. Ok, boomer je bio tu. Evo ga smrdljivko. Ne. Umri. Ja, pao sam. Ubiti ga. Mrtav je. Sad ću budem na podu i čekat ćemo spas. Ili ti rescue. Treba bi sad da dođe rescue. I mi da pobegnemo. Evo ga rescue. Ajmo. Ok, ajde, otvori. Otvori. Ajmo. Oh, dobro je. Dobro ljudi, hvala na gledanju. Ukoliko ste uživali u ovom klipu, ostavite like, share, subscribe, a do tada, pozdrav.